See, you app why you made the home kakra sen ko for beche ade kakra na am dem so mama yama so bi dia ade enko court na wan kasa Nana Ama Mcbrown eba life and wa mu jira say wa ba TikTok o we life no o peske bi nti scan wo dia na nipa na o check gift na Nana Ama Mcbrown e bia na we ma wo dia won stop we obi okura me ma ye interview kwa me dia akoto me YouTube page kwa no obi timi busa say wa ye hwan obi timi busa say who is this girl. Who is this guy? Mustache niye, mustache niye. Hey, mustache niye. What person me use Asantewaa levé na? Hey, mustache niye. Mustache niye. Linda de na no pass me. So na me be ka tell me say. Me manage bro nya tade se na de kwa sole. Linda app we nyamu nana de o. Obi enu ma bibi ni bi enu ane na bi app we. You be a fear Japade. How will lie to lie? Asantewaa, I say about 2 days. Asantewaa, I say, and then it's I'm about 2. This week, Asantewaa was training power. I will say, I'm going to notice GTV so. But more than say we subscribe button so no notification icon so e dia mai. Magana for nyina kwaba na abusuafo Kwaku Manu so are reacted to and sama Kwadwon cancer lewen beka de fa TikTokers na just no more can some e de fa Nana Ama Mcbrown ho sade nti e no be live video e de ba be pesika e wo honom na sa ensami e bae na sama Kwadwo beka ne say mpo no Nana Ama wo na wo gisika bi sika wo gine nyo obi sika e na TikTok no so ho e de mo obi a Kwadwo be che na adwen e de fa ho be keka nsam e de che TikTokers na no so e na ama Kwaku Manu so abeche na adwen akeka nsam eto mo for some to mo omunya nu baby esan so no Kwaku kwampo ne TikTok bi twa picture ama na nkofo bisa so oye hwan to mo tirim no omo nso mo dru dia enya mo relax kra na busia lati ebi ne nkwai na yenkoti eye Kwaku Manu emra also on TikTok for ya my obi interviews but it's a different one a woman say Mr. Mo obi okura me my interview kwa me de akoto me YouTube page kwa no obi timi busa say wa ye hwan obi timi busa say who is this girl, who is this guy, what you say enti no ye won pay for bebre omo Facebook ni app we di ka ba ya eye popular ye won pay for bebre omo Facebook ba no me ye yon enti na ma o ma ka Facebook ho a but TikTok ba no mostly na more na ye youngest any young boys ye won pay for bebre omo mu ni agro ma woni so obi wo YouTube page but we need TikTok page enti me de me fato me so say ye nua no so mo TikTok ni nya me ye mo interviews ba ko ebo a me no mo twetwa videos bi ye possible Instagram ye possible YouTube se ba ya enkofo bebre do nya me be ye madom a se de mo talent na urade be ma opportunity ni mo ayede ebie mo eti mo ye stars wo TikTok ha nyina no ma ye bebre ma ya Asantewaa ma ye friends was likase ekua official Jack Limansa J Brown say kwa me da so frefrem say my interview to Mr. Mo believer kwa my believer interview nansia believer nansia na post me bo my believer interview di entira ye try say nyame be ya adoma fame no be ya kase ai dey ama to Mr. Mo ye ne mu ni asem mustache ni ai hey mustache ni ai what person me use Asantewaa levé na hey mustache ni ai mustache to come and brofone ma anos man kan ya sister ba kono ba be didi matemo say me brofone Linda there na no pass me so na me be o ka tell me say me manage bro nya tade se na de kwa sole Linda radio mama gift nyako bonchira mo Linda was say oh Linda hey Linda why we me le musupa o radio meba UK Linda wonti wo kan bi na meba UK ba mesre mo mama no obi ameko ha mesre mo na app no nyamo na na dia
mama me gift nyankopon siamo me ka chem app we nyam nana de o obie no ma bibi ni bie no ane nana na bie app we nye obia fie japade ha wallahi talai ha enye obia hey obia nkonachi enti mesramo na wo se me nya kodwa be kire na adwene mesramo nya kodwa adwene na obekire no be nyini se ye bufuo kwa so ebia nkomo ne ba bi na anya wo da mesramo abotre ne wom we nya enye ntopa mesramo yen mo hwe yen ye wo mu bebre o ma na mususana na mo hwe ye da so ye mu legend ana mesramo before obi betimi manage stardom for 10 years enye easy sa nti mesramo me pamachew mesramo pa mama gift nyankopon sham hey na se TikTok for mo payasem muni esre kwa muni esre kwa o abura me share TikTok for bia me tu o mo fo say mo videos na mo ye mo fa nko YouTube na ho mo benya sika kakra den awo ho a me tu kofo bebre fo say mo ye video ha na nkofo hwe mo nko YouTube na mo benya sika ho a yenso ye ka chem say mo nko YouTube mo benya sika ho no na say mo de gift kitwa we gift ya nkofo di ma ye gift ho mo ni ye ko gift ho ai let's mo payasem adofo beche ye gift no modi manu asi ye ho hey somebody's talking, somebody healing, somebody's like don't do that mama nyesa mesramo ba yesramo mama nyesa akura ne mo ntene sa I can't do that to yen because mo firi ye dada what you say mo ye momo am ye TikTok stars ni nyina mo firi ye dada anambegwa na me share mo gift yeni etumo fu say me share mo a metimi ka se mo nya mo videos bi nkogu YouTube ani ade na se mo de ye top na YouTube fu yi blogger CBS so no more post no more other na mo yes why are you doing this to stars in Ghana now so America stars no kura na mo ya America stars so ayentimi fa ye ne ye ho compare wo mo no kura bad life man ko form mo gift mama nyame shira mo wate ne mo gift amode mama me de emergency mo mama gift what enro am koye obi interview enro am koye obi interview me cheni pa kro ne say 500 me cheni say 500 enro am me koye obi interview me wie no nipa ne problem wo mu no me cheni 5 million minimum gift said the emma eto obi chamade a me pe santina me che obi ade a said the nipa kro ne dia akoma pa e ka se nyankopon shira me no san obi suma me gift ya manage ka che nipa kro se nyankopon shira no ye child ye dada munim dada ma mo follow Kwaku Manu TV munim say ye ne wo ma de wo ma ye ofre no ye frɛ ka wo ma ho ye ne mu ma ye che obi 1000 ye che obi 2000 eno so nche se be frɛ me phone so se me ma usika me nya ma obu ma wo kan asem de aka asem a obo si obla na me ba yi afa ne serious na me ye tumi afi me fie na me de ka asem enka ma koma se me mo wa wo obu ma wo kasa wa haka kra bi bla na mesra wo na se mesra wo fra me sa me nyama ade a me mpekura ya obi a wo be pa ade o mo na wo dan meka ti mesra mo me pa ma chaw ye ni mu ni asem nya sa ye betu ka opia fie wo betu woni na police dina ho se TikTok stars mo ya wadu sam ne betu yenim Ghana for police for ni nyina omo nyina so omo ni me sen mo ade beti na police dina okwan no ade tia na police dina okwan no me ma ka kin o na tu bla chire ma ya ye wo washing be ye ba roka na me yo bosa no papa dampale woni mi yen ye beti mama na yi police for nkwa makoma be se 500 de omo doso bodu onyi police for mani edin ni pa be se 6 pe Asantewaa hwe se e ba betu wo de hwe Asantewaa hwe se me ene ni kire ya me ba betu this week Asantewaa so atreni pa o kan sisiano mo de monka
me say mon catch sa me nua man mo say mema police for bia 11 because asem okura se court me na me catch ro ese ko ho court kura because enye fese de mo ne yedi ne de emo akura papa we say ese papa dan palebem na court because say yenya apa ye bedi di ho kakra se nkofo be che ade kakra na mo se mo ya maso bi dia ade enko court na fe yenya ehu say right say almost on my TikTok will be say sana say mo mutimi ka kire mo artist aye me yaji money from nkura bre mu ama mo de anyini me move nti am obi kura nya age obi kura nso nya boy wo ho oh nice one wa ma gift the more than say loto no man na dey mami o right yo nipa bebre platform so atama me de me movie bi ba ya me I'm love you I'm kiss you ha what ya say mami aka me che wo phone ama bi mu kura ma bebre no boys kura be pem ama bebre kura mpo no omo de I'm love you kura na ko pe obi be me bu okwa na no monyom obabu osusu kura na opobi ontimi nka batama di movie I'm love you I'm kiss you ha obi kura po obi wo heda koto ye see this no heda da ko shem se me de Kwaku Manu ne bia ojon kansa movie abati bra be hwebi ana me boa no de awe girl no ye movies bebre nkofo de awe nkofo guess ye nka hwe guess ne kwa munya kwa mama ye bi da ye free akoma mu na ye de ti wo fom sebi ni ye jimi ni ye de ti bodan mu what ya say ni ye we nyina ma mu na TikTok aba na se mosumo ho na ye nya be didi hu kakrakra mo se kura na sika ye pawie ye pesika wie sika ye pawie hey sika ye pawie na mareka sika ye pawie let me aggressive here oh me buofu but ya say ni makoma me buofu o manim bad assistant na me buofu winim Facebook oh your viewers our followers our Facebook your be pages mesra wa de cheche me say you che no you channel so do mo bi amfa chenche mo ha menya akura sa me menya akura na de cha be hyeche me ena me buofu o mo ma me gift nya me bufu afu mu na mo de ma me gift no me dwa bruta so bi nimpa no de cheche mbe ma o asema me ka kire wo ha no kura wo mpe me se me mpe gift munya de mo ye no me mpe because nipa ko je say wo mu nipa me bo bu na wo mu mi o nti no esa me ka kura sa de chene se me arade hu mo bo ti asema me no mu kan wo ya se obi abesem space ma me use space no abesem ni fra for space we arade nyankopon through your movie so Facebook kura de omutua pa wo Facebook ni nyina betimi ama osika what you say eti mesramo ya mesramo amoma me gift ni nyanya kopon sramo mama gift ni nyanya mesramo we nya ntokwasem me pamacho we nya ntokwasem ha enye TikTok kura ne ba kura minim se Ghana fo ma bebre mu ho fefefe minim se magimi minim se ma bebre mu ho fe ha oba bitimi ya de bi mitiba bia msi senye enko na ne yagimi o TV so enye enko na ne yagimi o TV so se emanu kama fo ni nyina fa magimi because nyese magimi wa akoma mu ni adwene mu ba magimi o spoon wa misasa mutimi ya se mankofo ani je enra fi yawa ha boy bi ba se ne maami pese okunu mu adan a wakoji loan e de ye ejuma ama amrobes abe wia niema ni na omo dina mama me na konum eduro omo anjina nka wewu enti ana me ye ma adwen se ene me de manim beba na ya ba betina se wo TikTok na nyina ya yesikesika ama ya bo game ama ndo ame ne lewe mu nyina bo game ya bo game na sika no me sisa bi na ana me de ye den me de ma wow me no sorry wa frɛ wa da obia so wa so wow we got 2000 cedis sika ni we got 2000 cedis and in 2000 cedis and the man direct so you see
Ebi a obefi say wo normal person. Anya wa app yi super o. Utimi ye atwa wo achi nyina. Hey, anya me dem wo achi o no. Hey, na no go get me say obi. O ma jata kekaw. Kwaku Manu. O fie. O a. Me ba kuma se. Me hu donti. Obeka say oh, yenya mano. Me hu donti. Oh, yenya mano. Ye na ye be ye. Last obi buy 5,900 ye yi man. Wow. Obi buy 3,000 ye yi man. All because ye boa ye ho. Obi ne na oni ade ba ko. Don say said they working. Ye won kofo bebre o mo nim said they ma gift. Oma. Obi o ma wote o ma na se. Oni said they gift o ma said it. Ana obi so spirit etini mu no say wo hu so obi ko ahohiahia mu a eha no. What yes? Eha no. Eti ye won kofo bebre wo platform so a se wo hu se ni nua bi ana me koye ewu ma bi interview nura. The kidney ye yi ni kidney me enu nyina afri. Ne ewo ne nipadua nim. But omuyi entia nipa ye kire ho bra ye na nyame ase o. Medical in the first interview no here sika 3.5 billion. Ade akọ Turkey. Ade akọ Turkey akọ surgery won ne kidney. But me here interview we anko former sika na nyame adom ne ba no 3 point something. And we try take it ni bibia akọ. Woni so mko yi kidney ni me enu wie no. And omo ka chen say wo cancer problem. Ejati say you treat cancer na ansa. Eti woman na bagana ha 2 years. 2 years na woni kidney da ne yemu. Eti de bia no okoda machine so anse na ya twene toilet ne Johnson. Na week bia so no okomu 2 times. Week bia so okoda machine so ya wotia na utimi ne efa ho fa woto a da Nyankopon ase. Se utimi ne ekote otakose te utimi ne efa ho ne woto a da Nyame ase. Na yeti yakura simpo no ukotwa woto. Ni asi ye di 50 pesos so kura timi the audit scan timi konto kwase pipa no kura sha. Ba week bia no maame no oba ye twe ne toilet 2. Toilet 2 no bra okotwe ba ko bia 3.5. Etimi pacho week bia no otwa 7 million. What you say? It is 7 million no. 4 times 4. I send otwa na month. What's a week bia 3 times? Week bia about 3 times. Week bia 3 times. Eti no po what in the toilet in the Johnson? This will be 40 million a month. Every month, 40 million. Every month, 40 million. But Okoye na was abaying. Yes, you want treat the cancer. And you know, Sisia no treat cancer no. That's what you want to treat, mommy. Sisia no treating the cancer no. This year was saying yes, he got 3.5 billion BM. Bakoni de akwasi o. Bakoni de akwasi some say na yade bi wo mtino. Omo de 3.5 ni treat say yade na newu mu no. What you say? It is here so say baba biem. Am ya say de obi kidney. Abesha what the man na this was say 3.5 billion BM. Patoti o. Na ye kan nipa no yoyomfo o ye hiani o. Ni ma me po ni bi o. Ono na nanka fie homo no Nyankopon aya na doma wa betimi abenya sika. What me start adwuma a wo hwe ne maame ana no so na be yarefo ti enra baby am wo bia me jae me ko ho na me ko an interview me wie na me che me ye mobile money so hwe na me che ne 5 million se me so me dia metimi dia ide amani boa no be pato de me cut masi one me am to me car me de me platform no e be boa se nkofo hu ne mobo na mo timi nya na do e ma ne sika but upon de me masa ye ni nyina ti no say me man sa platform because my ebida but me say me sika say can because me believe ade e friend say adoye me nimye me back there kra ni adoye yes me kra vida si abada e brutal say me na me tell say do onya adoye de but dia bla no do because see man sika bia nso no okọ school ma wo de ya adoye rough off the etia ma me yes ade we so kire me man say that bia say be ya me da me ba kokora me man be jeje me so. That's true. Uko wale oba ni timodin a obo wa timodin ma ukra be ma no ho papa wa wo yire obetuma bo wa timodin ba se wo yire ne papa ne maame ne papa kire nse de ye adoye ye o kire nse de ahomobro ti a so wono ti a okuta adwen papa because wo wa ahomobro de ye de e ma eno na me kire me ma no enti me se ye nuanom bebre se we enye case mo no yesua no
mahwe ye sa mitimi si obi o say oh bra me so na me hwe me say my akokora na yes because udina we na wo so na wo hwe me dia na ma me hu say okay ade ye so yewura industry kwa na enyako obu ma yesusa ana ohun wo eti no wo so wunyini no onu age kura bia ye pe obeta okura bia be 5 years 2 years 3 years what you say eti no ha de mo yesa ada artist ni timi ma mesra mo yesa ada artist ni ma but ha ye de have fun anya bia pe na clubhouse so ni app clubhouse yeah yes clubhouse so wo ho ba ho si ye ntwe obi aka but yet me kotra clubhouse tun kofofo ama nkofo do mo problem ba nyame adom nyansa kakra odi a che no eka ye nim de kire nkofo etimi tra app no so more than 4 hours 5 hours ni yet so but won si ntwe obi aka obi ama obi agete anu kwadu de bia obi o ma opesa oba ni app no so a ena otimi pa wache wawe o otimi pa wache ka say we de Kwaku ye pese ye to data de ma na me pa che wow ba so yi 20 never de aka be ma that's true what you say me pese me to data de dey emma because sa encheche o de ma ne de ye pese ye be ma wasa boka o data ho eti se de nipa na wo kasa yi obi wo man koma ye di ni sisi ai obi fili se wo hu Kwaku Manu ni sisi am de program bi kura sa aba enu am starting ndra salon fo no unka bi se bo asma pie ho what you say unka bi se mu surprise never be pie ma mu oni nyina o ni ye totuma no say wo question bi a wetu mabusa me na emom no usu adwan challenges na te say asa me fili se me ne me fans no obi fili obi se oja yes bang getting close yes na Kwaku who ya branches a who officer bla me ya lover boy o who de sa ma na munya hu me no me ya lover o me ya lover boy me wo fe brutal me wo fe Mami bi say na mami bi say na ya nice boy na go TV so o ho tan sa no ejuma no nti that na me hwe why ba ko bi why bi na ya hye wa fu bi a na okuta old school bag bi a yeah me Netflix ti ye o see ya obi hu o wodum say sa na otie ate ase but yes na tie unya ma fi wo ye hia ya che bro nti me ka na yentumi ehia nsuo no na toye na ye na sa but nsuo no toye na me adom a oba akra na mapemre nti na metwom bia me hwe bebi a ma adwen me say ye ho nti na nyeme yi but na me adom a oba akra ba cho me account we ye backup account ba ko no omo age live no nti omo de beba etri we ye backup nti this as a obi ba me live no so ena ne ba yesu ena ne naked nti TikTok no omo yi free ho say naked picture nti this umia baby amidin no wono na wo follow me na me ba na oni akọ no agro no na etwam na wo be fa Australia so ana ne ba debi owo box no mu ti se ne ayeje omo she box no mu no ena ne ba aye naked ena oba camera no ade ti si ano Asantewaa mo ne Jacqueline mo ne ai sita o UK ya no referee me aso me couple Linda squad ni na sisi a me be hunhum ni pa me be bo mo hu naked ha ma be fa camera nani ayewo Arab nkrofo bi a omo send request na ubie o accept omo ba ya no mo arọ mo kote na ya block o no mo ko bien kwasi asem no account no unni my account no no de oba ya na wa arọ no ko ya block o yes eye na hi masa ade asem na ehu ono so ne nkwasi asem a o di wo TikTok no so de ko de kote na nam ono yi camera na oyi no ho ati no oyi ni be ma da so ade no wa yesa ade no be block you o ye tobo sa ne fatuo o de sa ne krokotuo dada oyi na paw na de ahwe phone anim atete ne be me kunu